lapha eclinic yesiliwe lo affecta imizi eminingi kakhulu. Xa ngingaphambanisi ngaba yi-1000 be-1500 imizi hayi abantu. Iklinika le iqondane lama ward amabili. Isupporta ward 2 lo ward 1. Iward eyodwa iward 2 ilama village angu-5. Ward 1 lama village angu-5. So nxa iklinika le ingasebenzi i-community khangelane nobunzima obukhulu kakhulu. Sikhangela abantu abanatha amaphilisi ama-ARV, silabo badala abale BP, silabo mama abazithweleyo, silabantwana abancane. Nxa iklinika lingasebenzi bonke laba abantu ba-affected kakhulu. Ngoba kusuka lapha usiye eGwanda i-40 kilometers. So ukususela khona lapha usiye eGwanda i-$15 ukuya eGwanda, $15 ukuphenduka, $20. Abadala kabala mali. Bakhangela ukuthi ekhaya nxa umuntu egula babopha inqola bazwele. Abanye bazwela ngenyawo, abanye bakhiricha namabhasikili. So endabeni ze-transport bekulula. So nxa iklinika le ivalwa lapha sikhangelane lobunzima obukhulu kakhulu. Singakhangelana livini lezimfa ezingaba khona nxa kuvalwa kwale klinika. And umhlangano lo wenziweyo angazi ukuthi iklinika le ingavulwa kumbe ingahle ivale chose.